Assalamualaikum, rakan yang nalam rumoyo, yang setia dengan perjuangan dan setia ke bangsa yang nalam kampung, Bandung kampung, Badem Padro, nyan berhati-hati tat, buno kejadian hino bakampung kamo di Nisam Antara. Na namdro ane ineng ane dara si kureng dro ane muda na ureng ineng Aceh tiro. Yang namdro ane ineng nyan ane dara nyan mandum ji pakai jilbab. Ya mandum di pakai jilbab. Watai kita yang de ureng kampung badi alasan ya cik kesehatan. Dari PT oleh PT Punan ada jilong kirim nyanji na nyan ale nyan wate pegah hadro gedayang de urang kampung bati gedayang pat tinggai lu semawe im duduk bata Aceh hanjut ya lu semawe kun iplemah surat-surat kerja awanyan kan lu semawe ya ban bati wate hanjut ibasa Aceh lung sendiri buno lung tanyang badi ya asli pat Medan agama Islam me pega dah ketepi menan lung kalian ketepi badi agama mandum Kristen ya ban tidro sagai na apa ineng yang Aceh Raya nyan yang pertama badi nyan badi ho yang ja badi hino badi yang keurusan apa ineng nyan hai murut da ji hơi ke urang inang yan buno bati dia anemi inang Kristen yan dia agam Kristen yan mami jihoi ka yamban dengan alasan awanyan jitamang jejermoh ya cik kesehatan masyarakat dayo kan yamban idata mandum pusakit nyoji segala macam lah pokoknya menyangkut perkara kesehatan ka yamban alian dipakai ilu yang inang dipakai ilu mandum pakai jilbab. Nyan jelas-jelas awak Nasrani lung sendiri buno yang laki KTP wanyan hino di Kampung Semirah Kecamatan Nisam Antara. Nyan berdega-dega tat menai tambang la kampung ro ne moyo kena bunai tambang ijak amat labi-labi. Ban. Nyan mandum Kristen. Ban yang inang mandum ji pakai jilbab bati agama mandum Kristen. Nyan berdega-dega tat ban bak kamo buno ka muyo alit mai mandum buno teman ya hana tapoh sagai berarti dah pegah haju hai lung sendiri lung hargai uri nang Tuhan nyan buno uri nang Aceh nyan ka lo hargai bang karena bangsa tapi lung pegah nyo beli mulang keno kampung kamo ban ikamo na aturan-aturan ro hino kamo na kanun kampung nyan barakan nyan berdega-dega tat hana ada tepu mizi yan ban sabab misi Aceh kesehatan menyo misi Aceh kesehatan nyo mandu berumah lepas hitamang je alian pin na pernah kejadian lagi buno hina bakamo na padi-padi bawa rumah tutup pintu tok-tok pintu bati menyo gelam kebuka di urang bati gelai piuh tok-tok pintu yang kejadian buno god rakan yang ke enan nilai info sekilas uronyo yang berdega-dega atuk lo kirim foto-foto yang wajah-wajah anak Nasrani yang ya foto-foto rawan masyarakat dan yang nalang kampung yang kampung-kampung